burya ngo urupfu ntacyo ruvuze, kubaho utsikamiwe nta cyubahiro ufite no gupfa buri munsi. La mort n'est rien, vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Ayo ni amagambo ya Napoleon Bonaparte, aho kuri we biba byiza guhora uhatana ngo uze ku gasongero nubwo rwose byarangira ubigendemo cyangwa se utakaje. Ibi ntabwo bitandukanye n'ibyo umugabo witwaga Pierre Corneille wigeze gutangaza ati avec sans péril, on triomphe sans gloire. Burya witsinze ryoha kurusha iyo yakuruhije. Iyo wayigezeho warigeze gutsindwaho cyangwa nyine wayiruhiye ngo biguha amasomo ndetse bikanurira. Abayahudi ubwo bahigwaga bukware baje kumufasha maze bungamo bagira bati birakwiye kubaho wubashywe maze ukanapfana icyubahiro. To live with honor and die with honor. Ibi ngo nibyo bituma uhatana mu gihe amahirwe yo gutsinda bagaragara ko ari make hafi ya ntayo, ariko ntibikubuze gusesa imigeri. Nubwo byarangira utsinzwe, byibura hari icyo usiga hanze uwagutsinze azahora yibuka. Nk'uko abakunzi bose ba ruhago ya Afurika ukuyemo igihugu kimwe bari kubisabira Senegal nyuma y'imyanzuro itangaje y'akanama k'ubujurire ka CAF. Vraiment perdu toute sa crédibilité. Les gens rigolent de la Coupe d'Afrique, mais là il y a... Ibi ngibi birababaje cyane. Ndumva igikombe cya Afurika cyatakaje icyizere cyagifitiwe n'abantu. Hari abajyaga n'ubundi bagipinga, ariko kuri ubu ntago ari byo gusetsa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hashize amezi 2 Maroc none yiswe ko ariyo yegukanye igikombe. Turabashimira rwose nibaryoherwe n'iyo ntsinzi. Ariko nanone ku ruhande rwanjye mbona ari igisebo gikomeye ku mupira w'amaguru wa Afurika. Nabuze amagambo yo kubivuga. Nyumva bwa mbere ya makuru nagize ngo ni ibinyoma cyangwa se n'urwenya rw'umunsi wa mbere wa mata. Ariko byabaye impamo. Gusa ku bantu bose babonye uwo mukino uwegukanye igikombe nyakuri ni Senegal. Ibyabaye byatewe n'ikosa rikomeye ry'umusifuzi. Niwe wateje akajagari, gusa birangira yongeye gutangiza umukino urakinwa kandi utsindirwa mu kibuga. Il a été gagné sur le terrain. Wowe ni Patrice Evra wigeze gukinaho. Gusa ijoro ryo kuwa kabiri ryasize amateka mashya mu mupira w'amaguru wa Afurika. Ntabwo ari amateka y'ibitego cyangwa se ibyishimo byo gutsinda, ahubwo ni amateka y'icyemezo cyateje impaka zikomeye kurusha umukino ubwawo. Ishyamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF binyuze mu kanama kayo k'ubujurire katangaje ko Senegal yambuye igikombe cya AFCON 2025. Cyabaye inkuru hirya no hino ku isi. Yatakaje kuri Maga ku bitego 3-0 nubwo yari yatsindiye igikombe mu kibuga. Ni icyemezo cyahinda ibyo abantu biboneye n'amaso yabo, gihindura amateka y'umukino nyuma y'amezi 2 urangiye. Ese koko amategeko yarakurikijwe cyangwa ni icyemezo cyafashwe gihubukiwe? Ese byabereye mu kibuga bishobora guteshwa agaciro n'ibyemezo bifatirwa mu biro? Uyu munsi tugiye kukubwira impamvu 5 zishobora gutuma Senegal yongera gusubizwa igikombe nyuma yo kujuririra iki cyemezo. Nyuma y'itangazo rya CAF, perezida w'iri shyirahamwe Patrice Motsepe yaje gushimangira ko kino cyemezo cyafashwe hashingiwe ku mategeko agenga amarushanwa, avuga ko kubahiriza amategeko ariyo nkingi ya mwamba y'amarushanwa yose. Yavuze ko nubwo bishobora kubabaza bamwe, CAF igomba guharanira ubutabera n'uburinganire hagati y'amakipe yose, kandi ko nta kipe igomba kujya hejuru y'amategeko kabone niyo yaba ari ku mukino wa nyuma. Gusa yavuze ko Senegal ifite uburenganzira bwo kujurira, kandi ko nawe yabonye umwanzuro w'ubwiwe kuri email kubera ko nta muyobozi wa CAF wa mu kanama k'ubujurire ka CAF. Ku ruhande rwa leta ya Senegal, perezida wa kino gihugu nyuma yo guhindura ifoto yo ku mbuga nkoranyambaga agashyiraho iye yicaye mu birari kumwe n'igikombe igihugu cye cyegukanye, yagaragaje kutishimana na gato kino cyemezo. Avuga ko abaturage be bambuye ibyishimo batsindiye mu kibuga. Yashimangiye ko igihugu cye gishyigikiye ikipe yacyo kandi ko kizakomeza kurwanira uburenganzira bwabo mu nzego zose zishoboka, cyane cyane mu rukiko mpuzamahanga rw'imikino CAS. Ubuyobozi bwa Senegal bwanavuze ko akwiye gukorwa iperereza mpuzamahanga bakareba niba nta ruswa yihishe inyuma ya kino cyemezo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal hamwe n'ikipe y'igihugu nabo basohoye ubutumwa bukomeye bavuga ko batemera na gato icyemezo cya CAF. Bavuze ko umukino warangiye mu buryo busanzwe, ko batsinze mu kibuga, kandi ko ibyo bakoze byo gusohoka mu kibuga byari uburyo bwo kugaragaza akababaro ku byemezo by'umusifuzi, ariko ko bitigeze bihagarika burundu umukino. Bashimangiye ko bazajurira kandi bizeye ko kuri kuzagaragara. Banajuriye. Ku ruhande rwa Maroc bo bakiriye neza icyemezo cya CAF. Ishyirahamwe ryabo ryavuze ko ryakurikije amategeko neza kuva ku ntangiriro, kandi ko ubujurire bwabo bwari bushingiye ku ngingo zisobanutse z'amategeko. Abayobozi b'umupira w'amaguru muri Maroc bagaragaje ko kubahiriza amategeko ari byo bituma amarushanwa agira agaciro, kandi ko kino cyemezo ari intsinzi y'ubutabera. Gusa bavuze ko byinshi kuri iyi ngingo bazabitangaza nyuma. Abakinnyi ba Maroc kugeza kuri ubu nta kintu baratangaza. Abakinnyi ba Senegal barimo barifotozanya ibikombe.
iyi dosiye ariko iracyari kure yo kurangira kubera ko Senegal yamaze gutangaza ko yajuriye muri CAS, urukiko rwigenga rushobora guhindura iki cyemezo cya CAF. Aha niho hitezwe ibisobanuro bya nyuma bizagira niba igikombe kizaguma muri Maroc cyangwa niba Senegal izasubizwa icyubahiro yatsindiye mu kibuga. Gusa hari nibura impamvu eshanu zikomeye zishingiye ku mategeko zigaragaza ko Senegal ishobora gutsindura urubanza rutoroshye nk'uko CAF yabyibwiraga. Mbere gato ya zino ngingo ariko ni ngombwa gusobanukirwa neza impamvu Maroc yitwaye muri ubu buryo. Ingingo ya 42 n'iya 44 y'amategeko agenga igikombe cya Afurika asobanura ko ikipe yanze gukina cyangwa ikava mu kibuga mbere y'uko umukino urangira itabiherewe uburenganzira n'umusifuzi ifatwa nk'iyatsinzwe, igahita inasezererwa, igaterwa mpaga y'ibitego 3-0. Tariki ya 18 Mutarama 2026 umutoza wa Senegal Pep Thiaw yategetse abakinnyi be gusohoka mu kibuga nyuma y'ibyemezo bibiri byafashwe mu minota mike bikayibangamira. Igitego cya Senegal cyanzwe kubera ikosa rishinjwa Abdoulaye Seck kuri Achraf Hakimi, nubwo amashusho agaragaza ko ntaho byari bikomeye. Hanyuma ako kanya VAR ihita Maroc penalty. Abakinnyi benshi barasohotse hasigara Sadio Mane wenyine. Umukino uhagaritswe iminota nka 15. Amategeko ntavuga ngo keretse niba bagarutse, ahubwo avuga ko kugenda batabiherewe uburenganzira bw'umusifuzi bihagije. Senegal yavuye mu kibuga itabifitiye uburenganzira, bityo Maroc ishingira kuri ayo mategeko ijurira. Urebye amagambo y'amategeko gusa, Maroc bavuga ko ifite impamvu yo kujurira. Ikindi Maroc ishobora gushimangira no kubera mutse byemewe ko ikipe ishobora kuva mu kibuga mu rwego rwo kwigaragambya ku byemezo by'umusifuzi, ikaba yagaruka igakomeza umukino nta ngaruka byatanga urugero rubi. Andi makipe yose yakwigira kuri ibyo, bigatuma amarushanwa adashobora kuyoborwa neza kubera ko amakipe yakoresha ubwo buryo nk'intwaro yo gushyira igitutu ku basifuzi. Gusa ku ruhande rwa Senegal hari impamvu nyinshi zo kunyomoza icyo cyemezo. Reka icyambere tukubwire ko ari ihame ryitwa mu Kilatini ki approbati non reprobati, risobanura ko umuntu adashobora kwemera ikintu nyuma ngo aze yongera gihakane. Maroc yemeye gukomeza umukino nyuma y'uko Senegal igarutse, irakina, itera penalty, irayihusha, ikina iminota 30 y'inyongera. Ibi byose byerekana ko yemeye ko umukino ukomeza mu buryo bwemewe n'amategeko, bityo ntabwo ishobora kongera gusubira inyuma bivuge ko ari wahagaze burundu. Icya kabiri gikomeye ni ihame ry'uburinganire bw'igihano n'ikosa, proportionality. Iki cyemezo ni ubwa mbere kibayeho mu mateka ya AFCON cyangwa umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru. Amategeko burya yagenewe amakipe yanga gukina burundu cyangwa atagaruka mu kibuga, ariko hano Senegal yasohotse iminota 15 yonyine, iragaruka, umukino urakomeza, urarangira, haboneka n'uwatsinze mu buryo busanzwe. Gufata umukino nk'uhagaritswe burundu no gukoresha n'abamategeko ku buryo burenze icyo yagenewe. Icya gatatu gishingiye ku mategeko y'umupira w'amaguru ya IFAB, itegeko rya 5 agace ka 2, avuga ko ibyemezo by'umusifuzi ku byabereye mu mukino ari ntakuka. Umusifuzi yahisemo gutegereza Senegal, yemera ko igaruka, akomeza umukino kugeza urangiye. Iki cyemezo nicyo gikomeye gishobora gufatwa nk'icya nyuma ku buryo inzego za CAF zitagakwiye kukisubiraho nyuma. Ari nayo mpamvu Senegal ivuga ko CAF yirengagije nkana amategeko agenga umukino w'umupira w'amaguru. Icya kane nuko mu nzego za CAF ubwazo habayemo kutumvikana. Akanama ka discipline kari kafashe icyemezo cyoroheje gaha agaciro ibyabereye mu kibuga, ariko akanama k'ubujurire gafite icyemezo gitandukanye cyane. Ibi bigaragaza ko n'imbere muri CAF ubwabo batari bahuje ko basobanura ayo mategeko. Ikindi kandi CAF yanahannye Maroc kubera imyitwarire mibi y'abafana n'abakorera ku kibuga, harimo gukoresha amarezazi ahuma amaso no kubangamira umunyezamu wa Senegal. Ibintu byagize uruhare mu gutuma abakinnyi ba Senegal bafata icyemezo cyo gusohoka mu kibuga. Ibi Senegal ishobora kubigenderaho cyane bikayifasha gutsinda umukino. Icy'ingenzi kurushaho ni ingaruka ibi bishobora kugira ku mupira w'amaguru muri Afurika. Niba bishoboka ko igisubizo cyabonetse mu kibuga gihindurwa nyuma y'amezi 2, bivuze ko buri mukino ushobora kujuririrwa nyuma yawo. Ibi bishobora gutuma amarushanwa atakaza agaciro kubera ko ibyemezo bitazongera gufatwa nk'ibya nyuma. Ikibazo gikomeye kiba gisigaye ni iki: niba inzego ebyiri ziri mu muryango umwe zitabasha kumvikana ku busobanuro bw'itegeko, niki cyatuma igihugu cyamburwa igikombe cyatsindiye mu kibuga? Iki nicyo kibazo kizasubizwa na CAS, kandi igisubizo cyayo kizagena uko amategeko y'umupira w'amaguru azajya akoreshwa mu gihe kizaza. Impamvu ya nyuma ikwiye gusobanurwa neza ni ingingo ivugwa cyane ko Senegal yamaze iminota 15 itari mu kibuga. Mu by'ukuri nta tegeko na rimwe mu mabwiriza ya AFCON risobanura igihe ntarengwa ikipe ishobora kumara itari mu kibuga kugira ngo ihite ifatwa nk'iyatsinzwe. Ibi bivuze ko kuvuga ngo bari bamaze iminota 15 hanze bidahagije mu mategeko ngo byemeze ko batsinzwe burundu. Nanone kandi amategeko ya IFAB agenga umupira w'amaguru ntavuga mu buryo busobanutse uko bigenda iyo ikipe ivuye mu kibuga by'agateganyo cyangwa igihe umukino uhagaritswe muri ubwo buryo.
Noneho reka turebe neza ya ngingo ya 42 kuko ariyo shingiro ry'iki kibazo, mu gihe ya 44 ivuga gusa igihano gitangwa iyo hari irengayobora ryabaye. Ingingo ya 42 ivuga ko ikipe ku mpamvu iyo ari yo yose yikuye mu marushanwa cyangwa ititabiye umukino cyangwa yanze gukina cyangwa ivuye mu kibuga mbere y'uko umukino urangira itabiherewe uburenganzira n'umusifuzi ifatwa nk'iyatsinzwe kandi igasezererwa mu burundu muri ayo marushanwa. Muri ibi ngibi hari ibyaha bibiri Senegal ishobora gushinjwa. Icya mbere ni ukwanga gukina, icya kabiri no kuva mu kibuga. Ku bijyanye no kwanga gukina hari impaka zikomeye. Senegal yatangiye umukino irakina, bivuze ko itigeze yanga gukina kuva ku ntangiriro. Iyo usesenguye uko amagambo ateye muri iyo ngingo ubona uko akurikirana mu buryo bufite ibisobanuro: kwikora mu marushanwa, kutitabira umukino, kwanga gukina, hanyuma kuva mu kibuga. Ibi byerekana ko kwanga gukina bivuga ko udatangira umukino na gato, atari ukuhagarika kuwukina umaze gutangira. Iyo bashaka kuvuga gukomeza cyangwa kudakomeza bari kuvuga kwanga gukomeza gukina. Iryo jambo gukomeza ntabwo ririmo, bityo Senegal ishobora kuvuga ko itigeze yanga gukina nk'uko biteganywa n'itegeko. Ku bijyanye no kuva mu kibuga niho harimo ingingo ikomeye y'isesengura ry'amagambo. Mu mabwiriza y'igikombe cya Afurika amagambo field cyangwa se field of play akoreshwa inshuro nyinshi asobanura ikibuga nyirizina bakinamo, ubyumve neza. Ariko ijambo ground rikoreshwa mu gusobanura ahabera umukino hose, ni ukuvuga stade yose. Ibi ntabwo byakozwe kubera impanuka, ahubwo nuko ayo magambo atandukanye mu busobanuro. Senegal ishobora kuvuga iti yego abakinnyi bacu basohotse mu kibuga bakiniragaho field of play, ariko ntabwo bigeze bava muri stade ground. Kandi ririya tegeko rivuga ko iyo ikipe yavuye muri ground cyangwa se stade aribwo ihanwa. Bari bagihari biteguye kugaruka kandi baragarutse, bityo ntabwo bigeze bava muri ground nk'uko itegeko ribivuga, ahubwo bavuye muri field gusa. Iri tandukaniro rishobora kuba ingenzi cyane mu rubanza. Iyo ufashe ibyo byose hamwe ubona ko ikibazo atari uko amategeko adahari, ahubwo ari uko asobanurwa. Bishobora gutandukana cyane bitewe n'uruhande ruyasobanura. Maroc yarebye inyandiko uko yanditse isanga Senegal yarenze ku mategeko, naho Senegal irimo irareba ibisobanuro byimbitse by'amagambo nk'uko yakoreshejwe, igasanga itarakoze icyaha gikwiye gutuma ihita itsindwa burundu. Ibi byose nibyo bituma uru rubanza rushobora kugera kure cyane, kubera ko rurenze kuri ikibazo cy'umukino umwe. Ruri ku rwego rwo gusobanura neza imipaka iri hagati y'ububasha bw'umusifuzi mu kibuga n'ububasha bw'inzego ziyobora umupira w'amaguru hanze y'ikibuga. Ruri no ku rwego rwo kumenya niba amategeko agomba gukoreshwa uko yanditse gusa cyangwa hagomba no kurebwa intego yayo n'ibihe yakorewemo. Niyo mpamvu urubanza ruzaburanishwa muri CAF rushobora guhindura byinshi mu mupira w'amaguru, cyane cyane muri Afurika. Niba CAF yemeje icyemezo cya CAF, bizaha imbaraga inzego z'ubuyobozi bwo guhindura ibyabereye mu kibuga nyuma y'igihe. Niba ariko izagitesha agaciro, bizasobanura ko ibyabereye mu kibuga bifite agaciro karenze kandi ko amategeko agomba gukoreshwa mu buryo bujyanye n'uburinganire n'ubutabera. Kuri ubu ikibazo gikomeye gisigaye si ukumenya gusa wari ukwiye gutsinda uwo mukino, ahubwo ni ukumenya uko amategeko agomba gukoreshwa mu mupira w'amaguru. Ese agomba gutsinda uwatsinze mu kibuga cyangwa ashoboye gusobanura neza amategeko mu biro? Icyo nicyo kizasubizwa n'urukiko, kandi igisubizo cyacyo kizagira ingaruka zirambye ku mupira w'amaguru wose. Kino kibazo kirenze kure Senegal na Maroc. Ni ikibazo gikora ku mutima w'uko amategeko y'umupira w'amaguru asobanurwa n'uko ashyirwa mu bikorwa. Ese agaciro k'ibyabereye mu kibuga karuta k'ibyemezo bifatirwa mu biro? Ese amakipe azongera kwizera ko intsinzi abona ari izagumana agaciro? Igisubizo kizava muri CAF hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 6. Gusa icyo twabonye ni uko umupira w'amaguru wa Afurika winjiye mu gihe gishya, aho atari ibyabereye mu kibuga gusa bigena uwatsinze, ahubwo n'ibibera inyuma yacyo bishobora guhindura amateka.